chibai ule tun trum kan video a po hian West Asia rama buaina thleng mek lu khung le in United Nations chuan Israel abeng hiam thei tamai am ni United States le khovel ramro pui ber hruai tulu Joe Biden hian ami maldu thu sam aring mai lek fang ani jok lo mo Israel Prime Minister Bibi hian Iran nuclear le tuyal thei mun puite beilo atiam tak chia lo deuh ani mai lo mo kan ram le nam du dan milin chet kan tho ang ati hian eng chiang nge mo atin zone ti te hriat tumin I han bel chiang te ang News report sang te chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran nuclear mun pui le tuyal thei mun pui te abei lo tur thu asoi ni in antar lang hloma asipai te chuan Iran sipai mun pui te chau abei don ani ome chu chuan indo na lian zok le pui tham a thlen tir lo thei ma se rin ang reng ani mel talo kan hriat theuh angin he buaina hian chawlkar ni chuang a o der to a Israel chan le na turu tak turangai chu khovel hian a thlir mek ani chawlkar ni liamta October ni khat khan Iran chuan missile zani don la in Israel a bei thut ti kan hriat kha Israel chuan phubalak ngei atiama khatachina khan nitin mei hian anin vau ani deuh bere Iran beiturin Israel ain puacha fel thokhat to ni in alang United States puina in US sipaitele missile ka tlang na than nen Israel chuan boruaka ain ven na po ati phui sui ta sot boka andu dan le ngai dan te in hudiak diak theiri lo ma se Americans te chu Netanyahu nen an la in pe pop renga Israel chuan Iran nuclear emo tuyal thei mun puite emo abei lo tur thu atiam ni in tarlan ani Iran sipai mun puite an beizok don ani om chu Netanyahu chu dolzorin azor ta der mayam ni engemo zat chung chu United States hian anor chara America chuan chiat buai theina tur khopa Iran bei arem ti tlat lo Biden chuan Israel che tho dan tur le abei tur chin bituk saka aram ri kham chin pel lo tura min atumani tuyal thei mun puite bei ani chuan khovel pum huapin tuyal thei man asang hluai ngei dona Iran nuclear mun puite bei ani la in chu aida yan sa chuan khovel hian atuar ngei om si Teran thlawang hawa ramdang te in rol ve na rem chang siamin chu chuan indo na huam zau zok a thlen tir ngei arin om bok si nen chu wangin Israelin abei let ani vek po in Iran sipai te le an mun pui te chau abei turani ang Netanyahu chuan US nena Israelin ramri kham felsa thlapin Iran abei anga sipai le an mun ma te chau abei don ti a soi ni omin thuthar the dar tu ten an tar lam chumi omzia chu bei om hlia chau bein Iran a erlet lo na tura poimo bik te chau bei ani don tina ani lo bera po US chuan chutiang tur chuan ngai min mia se ti hi Netanyahu du dan ani ma na le ma se inrem siam na pom hin mia to ero ani lo chiang bal chutiang a soi theina chan tur thil thleng thar a om tlat mai Israel Prime Minister Office thu chuak hi han bel chiang te ma an thu chuak hi angia langanin han tar lang te ang United States du dan le ngai dan chu kan hria ma se thutluk na kan siam tur hi kan ram le nam du dan milin ani ang chuti ani si chuan US mek poin han malman faktur zu han nei bik der lawa Netanyahu chuan Iran bei dan tura an ruam han lok te thlak dang lamin chutiang tak chuan ma alala thei tina zunia chutiang deuh chia chuan tun ma po khan alo ti to US chu engemorin burutur siam sakin chumi ep chia chuan ache jok hlau si thaliam ta mai po khan in ka hai thutlung pomfel diam to anga tarlan ani lain chu thutlung chu amau sam dei si ani kha
heti lai hian Israel sipai te chuan Lebanon rama Hezbollah ala bei chun zom zela Lebanon rama achet thona hi awar zual sau sawa Beirut le Lebanon chimlam bial te chau an bei kha ani a tuna ero Israel sipai te chu marlam hoya tolin Lebanon marlam an tuam tel le ta zela thlona mangin bei pui an thla ka Israel thlona te chuan ai to khwa a chen na in te chu bom mangin an beya he khwa hi Christian te chen bit na khwa ani chimlama an che thona po an uar sau sau tho bok Israel chuan leinhuai tombuk engemaw zat an hu chuak zel ni in an in chal Lebanon nena kan inrina atanga kilometer ni vel leka hla om sia nam ho chen na khwa a Lebanese in pakhat nuaya kan om meka he bangkar hi Radwan raldo mi te tana engkim pe felsa diama a om na hun ani Radwan raldo mi ten he mun atang hian Israel ram ron lutin October ni saria in suan na aida yarap thak zo ka chet an thona tura anin buat sai na mun ani he mun atang hian bike mangin Kariyat Mona te Ifta tele khodang danga lutin in suan na thlentir an tumani he video hi engtiklai lak nge khoi huna lak nge ti hrema su ila Israel hian hei hi an vordar na sa hle thung October ni saria Hamas ho chian na thlentir aya na sa jok da ya Israel run tura anin ruam man lok na ni in an pu bok chu tiang ani si chuan chun zom mai lo chu Israel tan du thlan tur dang a om bi khat lo Hezbollah lamin enge an soi ve thung Gaza ne na in ka hai turin Israel an bei sei Israel Defense Force IDF thunun tu Israel Home Front Command nena chinfeldan kong om chun chu in ka hai ani ti ka rildu kan din mun chiat jok wanga soi kan ni lo Israel in apom lo chuan kan chun zom turani ang in ka hai thutlung an zam lok dan chuan marlama an chen le theinan mi puite an let le zet anga thil dang chu ata tola la rel dun zel tur ani ang Hezbollah chuan in ka hai an du a Israel in a bei chun zom zel ero chuan an ni po in an bei ve zel don ti na ani chu an hruai tu lu ber thachang dol tu vau khan na ani la om lian zo le na sa jok then fai an tum ni in Israel chuan a chan lam a soivo voina po Gaza bei chun zom zelin Palestinian somni chuang in nun na an chan Netanyahu hian Iran ne na an buai na hi ati zual kai jok ang nge tun tum chu America du dan ading chang jok don khovelin thin phu dep depa athlir mek le mitam jok ral muanga an om ngam ri lo chan khovel thil thleng lian tham le poimo ber te hrezel turin khonga in kan channel hi mai ngai suang che chanchin thar dang le bel chian na ngai nom man hla bok si nen kan lo let le thua yang